Kubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ke Kongres no Umsning Constituency Dr. Celestine Lingdo. Ulaong baki kubor gibala sapriang halor ke jingong baman badon ke election ke Kongres katit ikipat ba. Hagaba nagalyang jong ula pensyai makata kalong ke babakla namar baki breu habaki jit ye kumunong mikmat dai baki it ye Bad menta haba ula rung syaka NPP ki jingken no kindon bej hakasan perthai baru laong baki breu ki bakenno bat ki ba perkhat sneo kin perkhat bej henry kum ki nong yalam ki snotho hakanu ka nong rem ki yang haba ya kren bat ki lat pathai khubor hari malawai jong ka jing yalang pedang buram yigini ki laingut ki MLA jong ka Congress sha ka seng NPP nakaliang MLA ka Nongstoin constituency uba Gabriel Walang ulaong bakam don jing mut yaki kum ki nong mi khmat ban shim ya ka shuki henry ka kamram ka long ban shakri ya upat ba ulaong ru ka daw ka bapenlong yu ban rung shi ka NPP ka long ban yarap yaki pat ba jong ka than Nongstoin hi baro ka wei ki beladon ha ka jingkerdu khamtam ki be imbat kamai lingba udoyong baru laong patang daga basyong ha kalyang persya unam la ban le bat dei ni ka daw ula rai ban don lang bat ka sarkar bat ban yarap yaki pat ba jong ka constituency jong baru laong ru ban kalyang jong ki hi laingut kim kwa ya ka shuki henry ki kwa bai tang ya ka roy ka keu la ban rap uba Gabriel na du bangi election kiwi ki parti ki omba ka kongres ka tip bai tak pisa ban job election tinggi nya kata nga election pisa ngatrai ba chal su baju ngi job nambar bagi pai ba ki ini mentah bangi kela ka parti ka jing keno kadan bai ha ka politics pada fikir du kat bakerdu haying ro ha ka politics ki omba kini ki layo de ki folklore kata te kadai kan apa iba hayo hat ngimla ban kontrol ai ki perkat kunta kin perkat ngingi sutu hanuni ke kongres kam dei kanong sun ngajop ka parti kongres ngasungu de kan rio tering ngalik meeting namar ba kadon ka circular ban ngalik meeting namar balai ka reply na speaker ngampat yo dengan ang dehi full fledged member juga kongres dengan lagi ke meeting apa kikeli nga ngalai itu bakadot kata kacing pensno kacing ikeren hapdeng jongi laingut mangila balik batch dengan lai itu kakut hantar kacing wan join jongi bat ke NPP kalau don kacing ikeren lang baru laingut te kumbang ong NPP mene ngamda de ubri ubahla ubahenia babun kitin yang akam dadon kata kacing keno bau ya selah kumne kumdai mo henry kacing join jongi sa NPP kalomba adin mengilai akren ngi baro laingut ngi kuat bagi konstitusi jongi kenio bentalam aga roy kapar la kadeh ka blok kumbala kular chief minister ya MLA jongi nama hati banio eka CNRD blok ka batumai la ka bentau ba Gabriel ki surok bat kiwi ki projects yang ngaruh kaju ka Umsning konstitusi kadai ka balong central kabalik bawan na Shillong Siguati ka tourism area, agriculture area, fishery area baru kidon around Umsning constituency dia bangi perkat namta ka roy kapar ni join siya ka parti kabayalam ya ka sorkar kamdon jingmut bandik sim ya ka syuki kamram ka jungi kalong panai ka syakri balai nga ngadon ngayu i kanong stoin ka kalam dok ka pada dunah siya pala ka maar ka ka jingdok jungi nagba uduyong kenale kren usiyam ba tongin penyaj uduyong legal pagkabaar kalong pagtimpli sa timpli ki ko kakto apo no stoin legally nang ba ki brio jong ka west haskil kini ka kamay iwas ki jungi ki imnai tano buyong kadin atau mau siap kini baru lalang sakhan tapi terangan siang tengah portion dengan siang bangam lali nam to masuk bagay kamram to cuma kumu ambil banirap kendiat berkentiu biar ya kadai kamay kaji don ma pat kesokan beraka ju upor banirap pagka kumong kasurok idon ka silent marti hospital kelas kemalang don kamen ina unba kabadang don kam jadi kita gini gitong gitu ngapa ngandon ani kumu doktor syakran bende tabah ko apli bagi kam kin pau
ya ke ke bakadon haga jibu ka jui benar tingi compromise ka syuki ni kwa ya ke development Blok nga kuak ki surok ki benta beper Mbak Gabriel kuak surok di nalor jeng kita sakit skim bayade baka education health nga haung sning idon ka zoo kumno ban pli kumno ban peniak ye kato ka kam sekmat kini baru ki keren ke bangila ye keren kam na de ba ni sya terwasuki ne ngi kuak suki ni klam di man hero hi kani kanom don jingkda lamar mulai ka siti ke ba mangi ngi ai ban pensno show speaker bangi kuak ban ya merch no bat ka NPP katarik kalalong haswa kam kloy ban ya kajing sya sasma te kajarang kat baka de syuti in between mo kat santarik ke de syuti Independence Day te kan riu tarik terter sekmat us speaker ulayo iki ka application ka jongi nadu ka khat tarik